sibai ole tu na kan mo mek hi kan for pa metric apas tuma education subcommittee headquarters building an citation lum pe kan ya amoi vung bong khop maya frame ngat le ngal alom om le mai chu chuan ken tele nei ya he HMATHLIR NMD PYD education committee career guidance book antia he hi North Mizoram district education committee na ansiam ania district PYD ina education committee andin hi achai in abapoi mo mo social media issues sakta le zo te amu hele kabu chalut tu khi aman hi cheng zani chewania tin hele kabu hi in enchiang teng a content hi in share te ang hele kabu hi bi chena van dol kati general education chairman message sa buchanin dikhian pol som zirzo hi wa zir chhun zon theite ti hi achi sangin aronda amasa technical course ti te khi dikhian management journalism mass communication travel tourism Bachelor le Master of Mass Communication ta na hadil theite Mizoram Public Service Commission te Union Public Service Commission te le khang civil institution le department sang te kha alis aron he le khabu hian aron keng tel bokani chu he le khabu hi eng anvan siam tha em kati mimal ap mamo tin reng te pon le thei ni se awan tha em le thei ani tura kan nga ya district PYD ten he aman are te pon han sia ka chuwang chuan ibeng war puyang u zirlai nei tam takan omang kan fa te tan an ma khwa an mani nan chiaran lo tang kai pui turin le tin fa te zirna a hlo ding Thilpek ka hian at pu chung chuang ka te le tu hetiang ngai tua chuak tu education committee te hi an fakom tak zet ani pak an phu a an thil ti hi a tha tak zet social mi te le mi zong ten a that zia hi i lo se te ang u le khabu rotling lulut tuk mai rong bol na thuk le ril e zon na le ro tin na puitin na kai lo thata ani e chu wangin alom om ti ya ngoi bo pui mai lovin mi tang te tan in lo shat ve atan karon the thar sakani